Yaman karawila na bangwis ma, helpa nani, kumiti nani, dormain nani. Yu kaubal priyaswat na ridi daw kaya dormain nani. Malidi daw kaya, naiwa ba yu tara kumyawan, priyas tara brisa saywan. Bal saywan bila pain kira, mayo ni pain kira si was. Dawan naiwa na upla kumi banira, naharadyo ka na. Sans lupya kumbriri na rabal, may sampakis na bara, damra wali bangwi cups. Barayawan, may sapakan ka ba? Para sa? Wala may sapakan ka, wala. May sapaki sa nahasandi na. Anibersaryo tara brisa, wah matiara rani. Sot may payo isa, priyas rasut bala, anibersaryo, nuwapo dia daw kay sa palipulupya ba, nuwapo. Kakaysa pa, anibersaryo itemle ka diara kumbara sa. Ani temle itemle ka, well, yawan. Wan klong kalupya ba, wera drabi bala, diara piya yabara, kaysa ba ako. Ilki ba isi, ba ako kanwalin namit na President Tara. President Tara, may sapaki sa, white na Tara, may sapaki sa, nahasandi na anibersaryo, wan chots kabila, wah masud. Wahma ans maya basut looks baha wahma nani anibersaryo ka tiara nani sa tadiba nara may paywan kaya sa na kaya preso at lakah kaya kakakah kaya dia daw ka kaya kaka presko pli kaya kaka dia piya kaka yawan para nuta kaysa para yawan sin yang sin walaman na ratawki kaysa dalbox na kunawel bandia dia kunawel panlaki kay kitawki kam na 4% man sin balaki kananina diara daw kay Talia sa nahaf Sunday na diara daw kay Wilyawan kay kikabiyawan Sunday biasa pa aloy may sapakan kapahin kira bako bam na yawan napakan basin yang daira walis na yabal rasa kuna truk ka ay sa wanwan napakan na timya let kat kau panguikan para noa po natimya na dia tem takan sa pa para kaysa pura suni kaya wanapakan kawasin yabal na travel takisa bus ka saura na kung patkriyo 1 minute kung bandia dia takinara mabusuk raray makan kaya sayang sinyo kung bara bile nele timyak wal bakri ki bara kapri para same travel kanay pakan balkan yabal ba painsa sa kuna trukara sa nadawan pura sunikap dawan yam ni Libya kakaban kra yaw ka dawan pain kira wibya ka yawan ay kukabya. Okay? Kan ka sa pribangarang tingki pale. Okay. Nanara yawan kaysa yawan time na umaplapan nara yawan dawan bila sir pilupya kum kaysa dawan bila sir pilupya kume bribal briay ay sila kayang banbalri ang Bible apu balri ang dis nara kay kayabaman palirikan tabre upli ka babalbya sapak mo si balras munan bamdayang balerinar balang bandiara kum daw ki si wamna minute kum 16 minutes lupya bilar dawan tingki mayus na hawar karaman bilang huli kira dawan prisa dawan wan lamarabal kira dawan kahat yang sa sakit naman dilam sa Aisa. Albi kang baleri sa Aisa na iwan habilan. Dawan wan tabay. Spirit ni kamuns. Nabila sirpi na. Naiwatitan na habila na wal. Luhpiam na ni sickness kira na ni prawiluwi bay. Ay raya karabribya Aisa. Dawan mam kabi na habila sirpi kumi. Mandating ki mayuis na. Jesus nam huli kira na. Amen. Amen. Ako bara yawan kaysa nahaawar ka na dawan bida sirpi kum. Bara yawan
Dawan God aysan nahaba pain walls. Nahaba dawan God aysan. Upla ay yawan upla wait na basinaisaras kuna God. Anytime God ni namaki temba, God store ka ba aysan sa. Yawan rawan may sapaki sa dia takaya ba na tayuara dia takaya ba God ba wan may sapaki sa nu kaya dia takay ba yawan wan wiras yang yakan wiras Christian baman wiras napakan baman wiras lawala baman ang kiseyak man badawan ka man batas para mandukya mara trabil wawan sa kaka bahasut ba dawan yawan rawan kuya God mita para pamihta wan may sapaki sa yawan ba na kikaya ba anwala ba gatra kau nawas kau kay kras puli upli ka nani ba gatuin na layura tau kinani ba gatwat la kay kras nani ba pura sunra kay kras nani ba God's tur kawalan daw kras nani ba bahama para diara kumbara kaysa tan kabriram bahabasi ka tema babila latara yuwa taura ba okay bahakom wala ba gat yabal ka ba swakisakan lakasa walram yuwa tara yuwa taura ba wala ba gat laka ba swakisakan lakasa gat laka na ni mangkibani ba swakisakan tukyara lana ni ba mangkisa walram yawan swakisakan laka once kaka blessed to sa gat laka ba plikaya gatra bawaya gatra lalukra anin karagad ba may yesa man bayang look di mayrin an man bayang look di whiteness ma pamih tagad ba aysan sa saur kawina plaps trabil katila mo na plaps kuna gatra kasaklos bahayawan rawan winsa bamna 31 bara bila kumi wanwen bana kat yuwa kumi mangkansa ani yuwa kabia kaisa yuwa ba mayuwiras an witi naula basin mayuwiras kabasin mayuwiras kuna God ba kansa nahatas ba ais kana lakawap ni daw kaya namit lawarwarara iwi bangoy sa yawan labasat sa kuna within yuwa kum kamangkan ba wap ni iwis ma ar la saura iwis magaka well ba time bara la kum wap ni ka ba mangki may kaysa bami tadiawin manwas yabal kibaridi dogs ilprum ni naniba lim maka pak ni nanibara naniba sut ba wap ni dogs yang auna ba yang jara wala lekapya yang dia wap naiwanam pakan nani may smal kiba once mal kibang ba la kumuwap ni gat la ka ba may smal kisa once mal kisa naiwanam pakan nani may smal kiba swakisakan la ka brima dukyara may smal kisa raya kamba wan raya ka ba mayang dukyapya mandukyam sinapya bahaba gat dukyasa anytime baharaya ka brisma man kupyam mutabaral ki kais watch lupya ba ko pit nik puli ba dawan ka ba ki kami tadas kaya ba awar kabrisa man truk kum uli balki awar ka das kais das ki ba kasusi aw mabako ki ka ba brisa baha watch kalupya kum das kaya ki ka ba God brisa nubas God brisa ba hakika ba das kaya ba brisa God manapya
kuna ani tem bahadukya bat brisma awar kara mansel dawan ka pulpara mansel dawan ka polisi kanaywa dia ay si taukis ba yang likawama yang likatiara yang likanaha yang lika etc ay si ba bahasi ka kuna bahadawan ka ba bahawats ka battery ka ba sa kuya tem lika ka umpiras mabamita man batas payuyas mabamita damrawals tas paraklita wais maba uplabanta uplaya pikatar kika dia ka kulkras anit temba wats ka ba dasu temba wats ba kay kan pulis isang battery ka week takan clip dasu sa baba ta mana ni ba dia wal may prakansa ni wal may prakansa tangni pain kira baliaw hiluya tempain kira kiawawi sa tis kutawan tempatas para pat kawan damrawals man ba mukos batim ya prak sa titan buram tis kulap tatakan tempatan ni rawan dua upligin na ni paliba manraya kang paliba manraya kang paliba, yawan raya kang paliba, yawan nuwa po diawal prawaya, barabasi kayang gat, yabal ka ba, swakisakan lakasa, yang swakisakan laka kumbanits na, yang swakisakan laka kumbanits na, nita, basi ka, dawan bila aysan ba, yadiran may daw kima, baldis, swakisakan laka ba, kaubarasa, manaluha may wis na. Yaswa kisakan lakawan sa kaka. Baldis manaluha amya pa basbawan. Sa Maria mayrin ka raw sa tabako. Nalaya na di makaka. Yang may kista na di makaka. Ban kaira. Pamita si ka. Intruksan bilara ay siba. Diaduk kira gatpain kina na may paskan sa. Diaduk kira may paskitas para may suwin. Katramayo ni kaya itan kayam ni palimadukyara ban kayra lili wayawan brinwan daw kras saur katas pamunut tabara tawi kay kantem bahana ni sut basetan bawan raya kayo na sakisa kinani wala yang kayo may briwaras pat may di minara travel takis na kunadawan bila dia may smal kiba amyara bribas. Mam na dawan baksakan sa tasba ice kaya utin kume utin baksakan ba mihta nahadukya tan ka sa basi ka Jesus Christ pruan wina batan ka basi ka mamri kaysa utin ani katra ay karni kabriba. Jesus Christ got me, tablikan pruan, klibuan. Bahamana ba si kamana ni ay bapayawan ay bapabrisa, tras kata. Aywire, Christian, apya kama, Christian kama kuna, mana ba ay bapalika, brika ya ba, bansma. Upla kumra, tras kumay bapabri, lukis, mabako. Lukisa, maninang babantiw biaras, manini, tabilara, mama biara wina, ay subitakram wina, yawan wanina ba ay mi tabilara ulbe brisa. Maninam ba dia kakabara ulbe brisa. At ba slil mabani ba nina bani nusa. Kad ba slil ma kasbri ka purara yakawaya katba kumibani nina nusa. An maninam ba sin batilara bri. Amya tiu bera kad nakrawina uplak kumit tiuras. Wait na tawa mina kumitsin kat mawan wina. Tiurasa. Pamna, 2 Peter 2, 9 bara, yawanay si kaik biya bara, nakupain kirawan kansa. Pamna dawan kay kisa, putin katluki upli ka naniba, travel wina, swakisakan kabya. Ani yuwa, gatra luki iwi upli ka naniba, travel tara aula time, pruna tara bawina, swakisa-kisa. Swakisa-kisa. Kan witin aylu, pianusa, witin kat kasakluki iwi ba. Try kakaikan karabri waras. Kuna pamihta si kajidas ay sinba. Raya kama, apastil palay san bako. Raya kam na, prum nasin,
kuna yang gatuals na. Basi ka jara bila pain. Raya ka magatual bas raya kamra. Prumasin raya kamra gatual uma. Jara kung mayuya sip kabya. Kan man gat kumwal pruma. Kasi na. Pamnawala bila ba? Badas sa dawan banusa. Saura da daw kna nani ba? Patara munun. Tara bri balaya ba? Latara yuara. Liwala. Gatwaliwi na ni ba? Ulatem swakisakan laka bayaba isa. Prubiasin swakisakan laka bria isa. Sakuna, Jesus basin nusa. Sa latara aula ba piwara, latara munun. Tara bria aula ba, latara mawanra. Buhay sa. Mat batem dia ay sama. Jopra ay si bako. Yang gat mawan rabuam na bamna bara. Ay makabiwal dia kaka. Yang dia ay saya berikan nak yang gat kimawan ra. Gat mawan ra buhay sa. Mawan ra buhay sa. Mam kabiwal dia tas para may suri lupi. Dia yang dukira daw kram. Dia lukram. Sirpi na. Dia daw kram. Batayim si kayawan. Wantaw ka na ni ba, wandusa na ni ba, panapanawipi kay ba, bahawar kasi kasip turi ay saras. Turi ay si saka apo kay sayawan ba. Kau turi ay sa saka sips mabara. Dawan lamara bara. Alkibris. Isa ay asray sisa. Kau lamara bara. Kyubi Alex. Tisku dawan ka ba manuin alay ura tagbiatayim. Alkamun makuna. Manuin alay ura kabya. Kuna patara ba batem pat mayal kawan kaysa last kumay si kaigwe nawal dan takam na 2 Corinth 5:10 barawisa painwals na halas bila ni Christ la iway ka mawan ra buaya sa uplabani ba ay mana dia daw kan bakat dia dukyara mana yamni ar mana saura yuara dia daukan bakat briais na sin holra kliyay si may kais na ban kra kiyama prawan ban kiyama luwi na ra man ay luwi la ka kliyay si may kais na nahabila sa yawan ra kaniyawan kumibani Christ la iway ka mawan ra buaya sa kumibani manua po ba tay ikam, rapikam, bahara ka, kaysa witness na ni kaysa, yang kunin na isaras na baisaya, kaysa may briwais na, may bapais na naha, papakaysa, tay mama papa witness, kunin ka na ba, kubi sinapo, maniyakan buwaisma, tuisam bawina, kaatmawan ra, ay si kay kaysma, ay si may kaysa, bamita si ka, kaniyawan kumi, isla iway ka mawan ra buhaya sa para bahakat uplabani ba ay mana ba dia kabya ba briyaya dia dukyara dia yamni daw mana saura daw kan ba witin ay winara raya kan piwara dia daw kan ba wark yamni daw kan ka mayamni mangkaysa masaura ka masaura mana ba klal ka ba bara briyay suplikin ani habila na radyo na hasmalkan kasmalkina tiubya pia tasba heaven kasbe kawan lubya kuna yang bili ba pia damrawals raya kamra bris na iwatitan na habila kat yang awar ki alkansa tingki mayuis na habila yawan kaysa lawan na pain kira kumuwali bawal yawan dan takikabi. Son las 7 en punto. Radio Beca 105.3 FM. Piuba nila manual sa Gastin Pila Baikra.
Son las 7:04. Las 7:04. Te hemos presentado tu programa favorito, Wandrama Yundrama. Escúchenos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Son las 7:04. En tu hogar, en el trabajo, en el taxi, te acompaña siempre tu radio favorita. Este es el mejor día, el día que hizo el Señor. Te acompaña Radio Beca. Beca, la voz evangélica de la costa atlántica, 105.3. Está pleno, el sol brilla en lo alto, la temperatura sube y necesitas algo que te refresque. No busques más. Estás en Radio 5.3 FM. Desde la ciudad de Cornayla, regiones autónomas de la costa Caribe, transmite Evangélica de la costa atlántica, Radio Beca, 105.3 FM. Mueve la mano de Dios en su palabra. Dime, llevando el evangelio de la palabra a todo el mundo. Por la fiel sintonía. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Son las 7:06. Son las 7:06. At this time, we will present to you your favorite program, Hour of Salvation, that will be in charge of the Brother Raymond Goyo. From all the dark places of earth's heathen races, oh, see how the thick shadows fly. The voice of salvation awakes every nation. Come over and help us, they cry. Oh, the kingdom is coming on, tell ye the story. God's banner exalted shall be, for the earth shall be filled with his knowledge and glory, like waters that